Mimoa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say way your first time bomodian subscribe. Mia notification is so. Mia notification is so. Click it on send a video bia ye di betumuno ebusia wonso sabekan wonye bia sure. Bedasi bebre ebusuafo entokwa bi ekoso social media ne so amese enye ntokwa keto akra ne nyina eye esremfo ene asantefo ene ebusuafo omodi ahwem pepe ewo social media ne so kofa baye ne den ne nyina ehya ase wo mra ebusuafo guy bia ye friend Mustafa o yesremni ebusua odidi wo tumfo atem all because say Otumfo said, Dana yekwa kosie asante hemano, mo bia nyede, mo bia mpie, obia nyede, obia enkoda, Mustafa muni ye kum, wasi wontiasi, ono di won netina, itu opie ye ene nama bonten chire se, beme bia nyede, beme bia ni honum siye na moma koda, already onyede, won koda, onama bonten, eno nye hu se, enkofo biswa eden, ako chino, discipline ye ankasankasa, se, wasu afufra eni enya santimamu a ubedimi a yebekire unyansa ankasankasa ebusuafo eno na chese esremfo imuni ye kum omonti ase se Mustafa oye esremni na ya eden yache na bono eni atemdidie fitei omudidi asantefo atemu ankasa eno na asantefo sese debi yempene mudisi a yesu ebeden yebetwa ene give and take o social media ne so ebusia sansam nti ana chese Trini Jonas grass nko the system is working 24/7 one ohene David almost say entafo munyedi femodi na sem na trouble colors eba out beka kire Mustafa no ne kwasoa no se trouble Carlos eka se Mustafa de woso oka ho asem eni se uko esremu a omone nantwie na eden enum suo nti eno no so ye den woka ho asem na asante amamre eni amane na ebusuafo opeso okasa ho no wonya ebusuafo Trini Jonas eni ohiri David se ne kwasoa no na mpani apa ono kro ye den okura evidence e kire se uko sremu a omone emboa na eden enum suo ebusua momie ko video num na no ohye ena ntafo ano momfa mu jimin ensua nyansa asantefo is never your problem ma hu se da bia ma betena wona mu jimin asantefo is never your problem ana asante region na o makobo yesi tani bia kodi otumfo atema me abona manani hu nyina ahonhono yesi ebisi wawu ebisi ohu ye ne ade no your friend Mustafa o se wan no satani no ntafo na magimi amu defend no obia ni wa oya asantini a okasa asantefo ni ntafo krum memete Ghana na bida bia me ko tamale me ko ba bia ba me ko hu asantefo bebre omde market day omde normal ko koton what I say I normal at the tonfo ewo ntafo krum wo nyina market day nyino mfiri asante region eba enso mo ba na se ya na ana omu krum hene se krum wo hene se enne ye mpia asantini no o meton ne normal obedi mraso enti se mu krum tani na masante region na o se wono oni otumfo mraso na o makobo na obekokura na ni krum fo ntafo ne bo no because se wo ni se awagimi no asantefo no omu nyina ntafo mabusianfo entafo matio se Ghana no e foot to fly memeti ai mabusianfo half ye entafo half ye angunafo half ye ai gramofo half ye Christofo half ye asantefo half ye bonofo half ye akuapemfo half ye mfantefo half ye me ayesi awo mi krom ni me ayesi wo mi krom a ye ne tribalism o because tribe bi ani aba won ya meche no ye abusia mo se otumfo nya yi a tribe bia ni ba no sana me abusia me nya yi a tribe ni bia ba enti wo se agunani na menua no akuapem ni na menua no nkran ni na menua no mfantini na menua no enti otumfo ne nam won ntafo ne bebre a mo ni Mustafa ne ba bi ote no omo ye asantefo because tani ni na mo ne papa ya asantini ne wo fa ya asantini ne nua bi ya asantini na okasia udi ni kromi na tama e wo abegbo enu ntina da bia mudi siedu nom ne ntafo na tem so mu defend otumfo so mbebo me na sometime nim se mo pemasem but
omo no kwa omo nana ne otumfo no because ntafo no asantefo ne Kwame Nkrumah ne kofom begu Ghana enti omo nana ne otumfo won de atie no asantefo no omo ye akanfo enti akanfo na gi independence ma Ghana enti enkranfo ano mu gimi nyina omo nana ne asantefo no omo nana ne akanfo no voter region fo nyina omo nana ne akanfo no enti omo no enti I am won't say Ghana no a very complex situation. Ye nyina ya abusia. Enti ya mummi ye nyina ye nya isa nkwase tribalism no. Ne enka momba ko ne emmewode ye nua ye emmewode ye man. No man na ye nyina ya de ya ne ba bi akọ. Enti nkranfo de jimi abetena obake nyina nze na me fire Ghana ncha ma fire na ma sisi ya first study because who say o man no because all the time beto tuma emwa oba ada ukoba bia Ghana asantefo pa nkranfo asem omo hype omo sa nkran dokono na ba wonkra asantini na ekodo na buro odo na buro no atwa buro no waye den waye dokono no atoni di nkran dokono edi enti a opeso hype nkranfo di ne keke nkranfo eni ahunafo ba asanterenya asantini de asase che omo frio ukotepa nom ne ayi a asantini nkranfo ne ahunafo bebrebe ewo nsase wo edi ntia because asantini oba ni kroma menka kumase fo no omo no omaye se omadwen mo bie too much omo ya azafo meka asanteri je ti se tepanom ne dia ya nkwantanom ne ade ba bia ase wo kobo na afo no oba omutimi ede asase ma ye no afuo ne yedo nti ye friend yom ye nche enti wodo asase na afuuru and odi asase wura no wabani achem na wo afa baako no so afa baako nti mema say koko no ado a na wo ya ahoho a wo ne kapra de beto asase no na osi oke do afuo no do wi ani abeto hye ani achem nti wado afuo na wi afuuru a na afa baako nti de sika nka so di tua afuuru a na oni bi no sika wudi tua ne enobaye na wado agu na asase so no o man no baye ne ketua bi na wonso afa bi na wafa ni asase ni nyina na be o dia permanently forever intin directly no mo boa anwunafo no boa akuapemfo boa obia enti wa ma anya kumase no mo dia asase be hwe utrim se bia obesi dan na uko ada type of asante region ubetimi asidan kura free na o dia ponche keke na akoda ase ayi ohene na se ana se dan na wusi no kura no o wusi asi asase no so kwa untua enti won ye nuafo we are together because ane na nanom kire say ye nyina ye one people enti nya fe na mudi jimi ni otan hunu on eba betutu ye mu meme because secondary school ni SS ni ye nyina me namfofo ye ntafo metima bobo bebredi from Haruna. Shout out to you, Paula Dongo. Shout out to you. Chese, me namfofo me classmate for. Me classmate ba ko kura accident ku na eye me ya kese pa kese me classmate no abai me no pa ni e say ya okunya accident okwa so we sirem ni wo da so ya me ya besin there. Oh, we are one people. Edru ho me bebo video wo ye nuanom ntafo no mukrum pacho ebeye videos me mpese me kasa afa mu bebri baby ehia no me de kakra bi beshem because video no ma shida na ma twe half bi e wo me phone so se me de kire mu yan sha se emfiri afia poku ya vim lady ho ezi ye wo ahaye pare obukaya pare e wo oti region kanene ka Volta region ho say Enka Volta region is a region fully fledged region on its own. Pare ye baby a ben fie ni ensa efie 9 ye ba ha be story. Se nipa ene moa ene nom issue. Pachote. Baby a e wo machi. E dam a issue ene wo. If you we o ma ba be say, omo ko akwakonom e bi de si wo mo ne ma wo. E moa so ba ha e be nom bi. The whole pare community no issue a omo nom eni. Me da se. Ye nuanom ntafo no video no me mo manisi me mamu different videos tani bia wote akwantum na mo mama ni mere mo mpanyimfo so boy ba kwa kasa o ha mebo nanum asem no wo ma wani mere o mpanyi o nkrofo so a menim se wo no
wadwene nantwie bini na wane egu montene kura nim nyansa se na wo saa tani no timinim ne enti antafo asole ombe defended yen tani wo defended yen kwasi amofiti ni money nantwie no munso ye ne ena ne fede ne sen even 7 years ago ana memma ayi so no na TV3 fo ne hwan TV ne omo kan wansem mebo ni nyina mo ate ne na wie afia pokua yenko the next video. My name is Peter from Ghana, and I live in the northern part of the country. This dump you see in the video is located in the northern part of Ghana, that is Tamale, in a suburb called John Shago, sharing borders with Banvam. Yes, and it serves a lot of purposes to the community. Animals come here to drink. As you can see in the video, a lot of people fetch the water for the animals come to drink. No matter how na me do be see emwa ne be no ma nipa no so besa no na o ma sabi asi o mo niema na o mo dia ebi akono aduane. The next video emwa ne abba mo hwe nisi a nipa eno na embo so ebe no wo sedemni a wo kwase animu woni nantwi no mu so ye kasa na wa begina ho na wo kan bi aboa cousin woni nantwi difference be ne wo yenko the next video asiafo Loloto dam babia Loloto for community ina sensu nzu na ifi pa sensu ana nantwie nom ponche nom nipa nso sabi na wanom na nipa adibia ya aduane nsu nye enso panyefo tu ho na mo sede be yakrumofo benya nsu no aye denten medase enti na me pese me kire wo se nantwie ebe nom no na emwa so nom. Now yenko the next video TBM and residents of other stories now. Let's focus on mission stories. Sa video ya me bochira no mpacha 7 years ago. And a lady we can sign news 7 years ago, which means I think say 2018 and answer saying and a yes I video we Yankona TV. Other stories now. Let's focus on mission stories. And residents of Bao in the East Gonja municipality of the Northern region drink water from the same source with cattle. Pacho T East Gonja. Jomahama yedenya Gonja ni this year no. Enti me bo entafo no. Mumu bi mujimi ene send evidence wo still na mo pese mu defend no. Tani bi anka na ntum. Ye nuanu ntafo mo ha no en support. Ye mfa message no nko. Mo amonsole e wo mo mpanyifo no so. Na bantie ba ko bi akasa ne. I love the message no. Yenko tie send your all can news no. Other stories now. Let's focus on mission stories. And residents of Bao in the East Gonja municipality of the Northern region drink water from the same source with cattle. Stanley Nible will report children under age 5 are the most affected, suffering from several waterborne diseases. The Bao community is located about some 16 kilometers from the The community is deprived and neglected. Residents say living a healthy life depends on divine intervention. Social amenities are non-existent. Water, one of the essential commodities for human survival, is hard to get. For decades, residents of Bao and 3 other adjoining communities depend on this dam. Over 1,000 residents drink water from here. In fact, it is a source of hope for even the unborn. The polluted water behind me is what sustains the lives of 4 adjoining communities, namely Bao, Kumbrupe, Chokosi, and Bagabaga, all in the East Gonja district of the northern region. Pregnant women as well as children depend on this for their survival. And the consequences that come with this
is enormous. This is simply because they have no alternative. Residents have had to contend with cattle over this water. This is how the water we drink looks like. Cattle now almost about almost no. Now we see ni kwasi ampanyin wo ne nantwie no musuo na ye kasa ye ka bia ma wa wasan be gina se ha na wa hye ya ne nantwie wa no musuo kwasi a o kwasi animu o kwasi animu mo jimi sa mo firi hin se wo ha na wa hye ya ne na yanko the next video na yanko ne nkonko hwe ne ho nso etie empesa mo jimi na mo de tete asase ne se ye kansa na mo jimi Montie sa papa ya me bone video yi brawe ye frɛ Timo we na galamsey because I think say 4 years ago na 4 years ago galamsey ko so esirim okodwa video no ba na me so mu bi omote se maso mu na akwani dia meka na oye so omugya adwuma no ofrɛ me damase no ba na me so mu damase we oye video wa ma akufu adon ko penaku no we no nkomo omeso mo poison no kra se mo amunim Timo no Timo Currently, I'm traveling throughout the entire country. Yeah, Mitra Videos, Adiama, Ibra Media. Now, one of the most disheartening thing I met at Parambo in Suwi. Now, this water you see behind me, any pane morning in an enum Sansui. Any person Suwi, and one sunum Sansui. And Chasama Mekano, look at one thing here. And Preco Negari in Sunimuno. And Nipaso, Ababa, and Num Sansu, we are. And Tim Preco, a garden Suwim, Nani Paso, I think. Our Bessa Sansu, we are Pacono. You see the problem we face in this country? As in 21st century, but be we are here, Drew. Yeah, then can say we are some man for Comanuno. And looking at the situation here now, it's very disheartening. We're looking at this water now, Nipan and Num Sansu, we are. Bro, Elmo. That's it. What the others video ni nyina wo on said na preko suguma wo musu dware na omo eje omani ba bia preko ni dware na hwa na 10 aboa no oba no nso abesa nsuo no bi no nso akọ no mo wia na ne yamutu no wawu kan na we kranka dabi we yanye chinye wo ho me wudi David ya chi asemato video say na mba amabo yenko the next video. Share video na about love no so share so. Abusia ma hunsu a omokonom. Sanso we so nantwie ba no aba besa. Yenko the next video nti ye kone sa mpamocho. Yeah. Can you see sound na omniti a me film no mempe obi nwom wo video mo o ma na aba wonan wowura mpacha wo can you see them wowura ubo se nantwie nan so bobo anu nantwie nan na bobo wo machi no nantwie no so beba besane de mpacha can you see when you see a srimfo nom ena me no ka say se jo mahama aba obe focus wo srim wo de ontumi hwe kra ommo quality water e wo srim quality water ni omonum ni omudi dware ni omu edi no aduane adi na bia na omu wie kra na wo mode wie ni bia kogu omu fu kra so wahu sremni kwase na betena brochire se ya na okoko sensuo na hyase ne na hyase nyina ni sremni bia o ma hyase ni when 98% of sremfo o ma hyase ni ena omukọ no omu gina ha si niema na asone abegum no wura infinfin akosabi omwia no ma sai no abi di kofie mo abrabo nye srimfo de yesenka mo yakasa akora mo esenka mo maneme ai basic amenities o money bi yenko the next video patroti ha mo ya de patroti I'm for good evening. Pato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a ina muku fata alheri.
jama'a duk wanda ke abin nan ya duba kanda a Atibubu suke suffering kan batun ruwa. Don Allah jama'a ku duba kanda a Atibubu. Ucham na ba Atibubu heya so a yete chiman kwan no so kentampo na wo Atibubu no aba be du hon so Atibubu so na chese ho nyina esirem kwan na wahu ne ekoso wo Ghana. Yanko ha boy we dia me sure some kind ne pa but cho say sa video we dia mo kan ti a me moy no kra mu sound on fan kire so we dia mo kan no we na ma boni videos abo e no onom no I say even the water if you drink tea The water is even smelling. the water is even smelling even the water if you drink it the water is even smelling but cho say we dia mo kan no ye fa no to chen slim ni kwase ampanyini enkasa. Well, yes, ni ametisa wo ani ambre say yes wo ya boa wo ni mo anu msu a obekasa no behu kasi ampafo mo agimi sa mo firi. You can see the cattle, they have also come to drink. So otie ni okan na o say you can see the cattle, they have also come to drink. You can see the cattle, they have also come to drink after grazing on the field. They are here have a good drink from the same water as they drink. They defecate, they urinate in the same water, which is stagnant. Meba modern ma posti a video no wante ne kasa no ofom because of so gina chirinti omo ni mic no ma use or say as they drink the animals drink, they urinate, they defecate, they do everything into the water. Na nipa no so ababesa e ho na mpese utie no tie ni ye pa wote waso a obete. You can see the cattle, they have also come to drink after grazing on the field. They are here have a good drink from the same water as they drink. They defecate, they urinate in the same water, which is stagnant. It's actually stagnant. That's the reason this water is scaling. And human beings are drinking it. People also come around and swim this same pool of water. Titani aboa what's saying wouldn't mean nyansa wo video dodo send me ya kire wo videos a me yi nyina no eye videos e free stream bra ma bra bomo bre kwan a mofa so amokọ sensu hwe nsu a mugusu amonom hwe nsu a prako dware mu hwe ma bra bo a modete asase so videos dodo send ya ka ho asema aka nya wo bra nom ne gina nya mo kaazin ne gina ha no enya wo kaazin nom ne gina ha mponche nwan na ntwi wo mo na aba wo mo benom bi no ba tonye wo mo hwe ha na hwe ebinima brabo ma hwan vim lady o mu nyina akwa ho asem na wo ye kasa wo aba bigina na fete wo ye sirim ni a wo ye nipa na o ka sa hwan ne ma mo ana mo ma ye di mo atem because musuma ne mo ne ye ne mo hyehyeye no utimi sa aboa kora no je se aboa ade ba akwa e wo mmoa ho a eye meya aboa no obetumi e defend be bibi te se bibi atwa aboa se aboa betumi a che ne yonko aboa to ho na wa treat ni kuro no eno na aboa ntimi nye but I have seen a lot of buffaloes so omoko baby na jata na pese omo ya kwan omo nyina faso hwahia no omo gina to fight back e bit say elephant ketua no wom no se mo ni bi pe elephant banare na mesi kwan a elephant ahodo no monama omo yempanfo no wo mo kan ketua ne hye omo fifiri no omo twa omo ho ahia saa ono kese enu ntumi nwi no iti mo ampotimi defend wo mo nkrofo enti mo ni moa difference wo ma ne say unu ye pra wo behunu nyansa tie champon de aye ni kuro so apart from that esilemfo ene moa difference bi anim because one more defend ade na ye koso na ye pepapampo ama omo no omo asem na make no